Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sultan, kembali lagi di YouTube channel Sultan Aceh. Kita hari ini di karantina sudah di dua minggu di Malaysia. Kita di rumah aja hari ini. Jangan lupa hari ini kita akan melakukan selawat apa aja ya. Terserah, malam ini boring ya. Ya, sahabat Sultan. Nah, jadi di malam ini kita akan berselawat. Selawat apa aja lah, yang penting menghilangkan boring selama durasinya pendek saja untuk menghibur kalian semua. Sahabat Sultan, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan bagi-bagi ke channel ini ke semua teman kalian semua. Dan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya, najjina min hawiyya ya zakiyal mansibi. Ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya, najjina min hawiyya ya zakiyal mansibi. Jud bi taslimin bada أو بدا مفني العيدا يا زكي المنصب كل عبد مذنب. يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زكي المنصب. Sekarang kita selawat lagi ya, selawat lagi apa yang kita suka ya kan. As-subhu bada, as-subhu bada min tal'atihi wal laylul daja min wafratihi. As-subhu bada min tal'atihi والليل الدجى من وفرته. فذكر الصلا فضلا وأولى أهدى السبل لدلالته. فذكر الصلا فضلا وأولى أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم مولى النعم هذر أممي لشرعته. أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته. أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته. أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته. ساعة شجر نتقى الحجر شك القمر بإشارته. ساعة شجر نتقى الحجر شك القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة الأسرى ورب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة الأسرى ورب دعاه لحضرته. دل شرفا والله وفى عما سلف من أمته. نل شرفا والله وفى عما سلف من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فاعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فاعز لنا لإجابته. Oke,
sahabat Sultan, terima kasih telah mendengar dan telah menemani saya hingga 5 menit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kita buat video ini sebagai hiburan karena di rumah lagi karantina. Untuk menjaga diri kita sendiri, usahakan kalian jangan keluar dari rumah. Untuk menjaga teman-teman kita di luar sana supaya nggak terkena virus COVID-19. Ya teman-teman, jaga diri kita, jaga orang lain, usahakan tetap di rumah aja. Oke, thank you, see you tomorrow. Lain kali kita jumpa lagi di hari yang sama, ya, di video yang sama, di channel yang sama. Thank you.